kap këtë djallin. Ora. E kapa me këtë djallin, shit. Oh, fuck. Oh, bro, e ka në bëmër pishka. Te kosh me shku, taj djallin vogël. Ma mirë këta. Jo, përshëndetje kidve, mirë se vini me një video të re të pjesa e dytë e lojës Walking Dead. Një super loj e dini çka ka ndodhur shqipet e mia të pjesa parë, kena bondesh me oficerin, e kena atakuar vojzën. Bro, nuk e di që patem në themën tem diçka, bro, nuk e di, bro, ç'të diçka po jam mësoj, nëse kish një ferë emni të shtirë, po pa humbur kohë mos harroni me bë like, subscribe. Shqipet e mia. Pjesa parë nuk u kon shumë, s'ka shku qa gjvirauli, për na s'kena më ndërzu, kena me bodhe pjesën e dytë, amo, na kanë qillu që me thonë dëshorta dvacër, do reaction, shqipët e mija, kanë qillu shumë scary, bro, që e mytë atë oficerin që u shëndru në zombi, edhe atë gëruën atë me qekeq, bro, shumë dark, ke? Dhe pa më bërko, më sarën me bo like, subscribe, let's go, po vazhdoj. Okej, si që dini shqipët e mija, na kine orë të kjo farë ma do me thonë, këta po menojnë që është vojza jem që kja e vugla, që jem taku me këtë vojzën, në taj e shpia, okej. Do me thonë, najna, që kë. Okej. Do me thonë, la pe prikë me këtë vojzë. Clementine pas kanin. Bro, shafa? Do you have to go to the bathroom or anything like that? Lee, the young woman can take care of herself. Yeah, okay. Po thot ky burri ka nevojë për banjë, po thot kësaj vajzës. Okej. Hajde të folim me Hey there, girls. Okej, na po folim me këtë grup pi tham, qysh o kon qyteti, ku e konti? How did you handle getting through the city? Kenny just drove. We passed so many people that needed help, and we just passed people. Over some, just... It's okay. It's fine. You don't have to say anymore. Se shqipët e mia nuk po moj me fol kur po folin këta. Okay. I want to go home tomorrow, but even then I can't take away the things Doc went through. Don't you want to go back to the moment before you knew about all of this? Okay, s'po foli, se po më thot... My last thought I had before seeing any of what happened was of those wrinkly Shar-Peis I see at the clinic. I want to go right back to thinking about that silly dog. A din shqipët e mia, se tash mëjna me fol, se pas në qërë shqipët e mia. Unë e veta, që shu kon qyteti juve, ku kon kjo gruja e boni navic, e kina lon që ashtu si ke i qysh e kanë lon, kina lyp ndim të kit njerëz dhe mo ata ishin pas shëndru zombi, edhe kina orë ku e na tash. Ok, tash pi tham shaku ban. So, what do you do when corpses aren't walking around? I'm a veterinarian back in Fort Lauderdale, like Herschel here, except more with dogs and cats and not horses. What is it that you do, Lee? I used to teach up at the University of Georgia. We need to hope that we can go back to our jobs soon, Lee. Back to normal. It can't stay like this. Okay. No, I used to. I was let go a little while back. Well, that's too bad. Well, I hear people always clamor back to college after a big disaster. People don't want to die ignorant, I guess. Okay, shqipët e mia. Unë i thash, sha ke boti ma herët, kur su kon apokalipsi, do me thonë që ta zëmbit. Kjo i shkon shqipët e mia, doktoresh e kafshëve, që i këshyr kafsht, kur të smonë, ose kanë me mone e një kësirë vaksin që shi thojnë në. Ta shpe vetëmi... bro, me dola nuk e di, bro, po dal ma mirë se bëllë veta. Okay, Lee. Okej, nuk për veti ma shumë, po dal...
Po më shumë, okej, do me thonë të që ky njeri po shkoj, por pasha zotin loj shumë e mirë i shkon. It's not the most reliable pickup in the world, but it gets the job done. Okej, të këshyll ky burri kerën, për Hey vetëmi. there, Kenny. Unë e pi tham shqipet e mia. A të vynë ndim me ndrej shkerin. Need any help? No, I think I got it. Apo thot jo, You need any help? apo ma ban kym. I mean, in taking care of that little girl. You know what you're doing? You got kids of your own? Bro, pi tham I've got it handled jam okay. mirë, nuk se Long më as tha I po keep do her safe. ndim. Think I'm doing all Për qatë right. fëmijën tha diçka, Those things me out shkun e there, kon. maybe, sure, that's enough. But you gotta ask yourself if you're the type of guy who can do better than that if her parents don't show up. I'll keep that in mind. Okej, tash shqipet e mia. Pi tham qysh është djali jet. Okej. How's your son doing? Good, I think. Katya's got a sister up in Memphis. We were coming back from visiting her. We were in a gas station and some guy grabbed my boy. I thought he was kidnapping him. I was on the fucker in about 2 seconds and... Christ. Just lucky I was there. We saw a lot of bodies before we stumbled upon Herschel's. But we're a tough family, Lee. Ain't nothing gonna faze us. O bro, a di se këti burë që ti me ka po që ka të e kontrollu kerën, ja pas kanë mjedh fëmijën një herë, që djallin, zi që pa temnin, që erdhë më herët, të pjesën 2 e parë që ke. Dhe me thonë të është thëmë, në cilin ka t'je. So what's your family's plan? Get back on down Bro, to what? Lauderdale and let this mess get sorted out. Government will Bro, start what? handing out shots and the National Guard will do its thing. On the O e shqipët e mija, une aty, kur e qita gjun italisht, nuk e regullt me anglishtën, bro. Aty pi bje në cilin ka t'je. Okej, pere, në fakt i kena thonë tash anglisht, që i të bon tasht. What? odd chance things got too bad, we could hop on my boat, I guess. You've got a boat. I'm a commercial fisherman, catching mackerel, dolphin, whatever's biting and paying. Katya wouldn't be wild about it, but the boat's not that bad. Okej, shqipët e mija, po do të me ik tash se të ki burri s'kena... Këta veç për vetëm pyetje, shaj të bo, shak i bo, që ke orderi këtu, okej. Na tash po shkojna dikon tjetër, okej, do me thëmë po më shme me shku deri... Atje po shkojmë të qata njerës që ka njoni të traktori, okej. Se këtu po më thojnë shqipët e mija në pjesën e pona, po të më thonë, okej, do me thonë që kjo është djali vetë edhe bro nuk e di, okej. Okej, po shkojmë. You know how to drive it? Sure don't. I can give you a hell of a critique of the U.S. Farm Bill, though. I'm good. Bro nuk e di e fulla me qëtë fëmina, okej, po fulmi ma njëherë me qëtë fëmin. How you doing, Duck? Good. I'm gonna drive the tractor. I'm the foreman. Lift with your back, Sean. Okej, ky djali vogël po thot, po kam shumë qef me babet e, kam shumë qef me ngrot traktorin, kam qef me ngrot traktor, po ka shumë si fëmi, dhe pas ka emnin Dog. Bro, what? Kure pa ta po për herë të parë, ku me nuk nisem pa lidhi, what the fuck, në anglisht po menaj, okej, dhe vetëm këtë tjetërën këtë. Sean's still working on that fence. Oje, po dëshka me Hey, Lee. vetë. Pi tha mona, apo do nej ndimt një maj me ndrejt që të farë cigardh shakaka. Need a hand? That'd be great. If you could cut those 2x to length, that'd sure speed things up. Po thot okej, pse ju? Kur ti prengishtat, bro. Dad doesn't know how bad it is. Bobe pas ka qëta mua? Doesn't. Do me thonë këtë I saw a fëmin guy e in vogël e pas Atlanta ka kill a kid. A djaul. boy. Just shot him Vëlla right me in në the what the face. Bro, nuk e di shumë dhe, po... Was the boy one of the walkers? I don't even know. He was either attacking the guy or asking for help. Bro, nuk e di shumë ndodhe, po... Se ngoha shumë tha. Put the barrel of the gun right between the kid's eyes and pulled the trigger.
You don't see things like that. It's not like in the movies. They don't fall like you think. Did you have to do it? Do what? Kill. Have you had to off one yet? Oh, O, bro, që ki drini që bëndër. Okay. sometimes it's kill. Be killed. I guess. I don't think I'd sleep good after that. I'm just glad we're getting this fence built. S'po du Dad just shivet e wants to mia keep me the full family se po safe folin and këta që ta. thinks inviting people in is a bigger threat than whatever's out there. How about yours? How's your family? Ah, që shukon familja jem, okay. I'm not quite sure where my ex-wife is. Ah, bro, pas na prish me gryën tem. Yeah, Demek, for sure. demek kone që këm shku burg të pjesa par, tani gryja jem pas ka lon, what the fuck? Okay. That's probably all I need cut for now. Thanks. Okay, na i një mumë që të ja prejtën do kësi drausa. And Sean, thanks again for the ride. No problem. Faleminderit, Couldn't ja leave bëj you ka behind. faleminderit që më ndihmove. Anyway, when you see Okay. my dad around, he might want some help in the barn. Okay. Na pushojmë që. O bro, shak me po qytë. Think this thing will keep him out? Not yet. I'm planning on coming back through on a fortification pass, if you will. We'll lock this place up good. Okay, na do me thonë tash po na thot me shku te baba vet. Okay, shkojmë. Ah, okay. Jo, bro, që ka tash baba vet? Aha, do me nëmë që qaj burre. Ato e paska si ja ori të shka garant. Pse s'folka nuk e di. How'd you get out of Atlanta? Qysh mujtë mo që me ordi këto? Me kam. Foot. I headed south and hoofed it out of there. Ah, po, ky që ma patë një That's a ku long kamën. walk. This farm's a nice plot of land. Huh. Had you Firma told me o 20 shumë e years mirë, ago atë I'd që still be flejtëm doing this, atë I would dit. have told you that you Okay, were full okay. of crap. Never was a plan, having a place like this. It was in the family, and I guess so was I. Family's important. It's all that matters. You agree with that? Was brought up to, yes. Where's your family now? Parents? Wife? Girlfriend? Ah, ku e ki familjen tash? No family. I had a beta fish on my desk at the university. Ah, po pithamon e I s'kam hope someone s'kam remembered pos to feed familje, dhe vërtet s'kam And pos now me you've got this familje. little girl to take care of. Clementine, is it? You just stumbled up on her? Yeah. I was Jam looking kontu for lip help in ndim, her pitham. house. Te shtëpia vet. Kur të mbaraj Can I burit give you a tash. piece of advice? Sure. I don't know who you are or what you did, but Apo- you better become a better liar, and fast. Oh, Let's say things don't get better back in the cities, or they get worse before they do. shokimon e mot. You're gonna have to depend on the honesty of strangers if you're gonna make it. And if those same people get to questioning yours, you're gonna be in trouble. So whoever you are and whatever you did, keep it to your damn self. But at least you have the common sense to listen to a man giving you advice. Qa bomre? I'll get my gun. Ah, zombit garant. Bro, zombit e kanë kop këtë djallin. Ure. E kapën dhe këtë djallin, shit. Oh, fuck. Oh, bro, e ka kanë kop. Bëmër t'i shka. Te kosh më shku, taj djallin vogël. Ma mirë këta. Ah, e bona mot që të. Okej, e kam shtu. O, bro, është me zgjidhje kjo loja. Që i grësht? O, mo të bo. No, dhe ti ki djali. Bro, e kom ka bu. është fojë jam ku mujt me pështu.
Bro. I'm okay, Pop. I'm okay. I can fix you, don't worry. We'll stitch you up. It almost got me, man. Bro, They a tried më to ka ardhur save me me. këto zombi? Oh, tash e bona mut. Bro, ka me zgjidhje kjo loja. Kur të mit mu ki plau ki tasht. Ah, shit. Se pa vetë është, bro. Ah, e bona mut që të, po s'kem shabajt, bro. Get out. Jo, po... the fuck out of here! I'm sorry. Sorry? Your son is alive. You don't get to be sorry. You tried to help him, but this Jo. piece of shit let him die. A disha pas ka ndodhë në fillim. Ky djali i vogël e pas ka dhejt traktorin edhe tani ka ardhur zombit. E me të këtë djali edhe foj jem o shqipet e mija se gabova nuk u dasht me shku me prej ka ty zombin te i gardhe që u rëdzu u dasht me kap këtë djalin e vet. Ah, bro, sa pa lidhje, okej. O, bro, shumë i thonë. You Që can't thamë nuk blame është foj Kitty. kërkujna. The hell I can't. You watch your back. We can tell it's your daughter and you need his help. Please. Just go. Get out and never come back. Ah, firma këti, më ka. Bro, sa pa lidhje. You've got that ride to Macon if you want it. Bro. Bro, na qiti jashtë ferma, se kjo ka kon ferma e ti. Dhe mu më pak shumë keq, bro, sa pa lidhje. Well, this is as far as we're going. Se ki burri, o kon në ka pranu në ferm ti, që u my djali vetash në ka largu. O bro, po i pashtë, bro, nuk e foj kërkojna, i thjesht fmi u kon. Nejse, po pajtomi me lë, okej, bro. Pici rok, shapelloj traktorin, është Hey moni there. Kate. You friendly? Truck's run out of gas. Ja vëllai, po, shumë miqësora ky bosi. Shik. Që këto zombi ka. Shik. Janë që të djali. Ani ti pasha familja qojti trunt. U pëjzi po ky djali. Oh! Mi famën, what? We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, bro, I shëndodhi fucking këtu pa. mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they could have let them right to us. Where the hell is your humanity? We have kids with us. I see one little girl. Bro, ta nuk po dojmë me na mojt që na pështoj që e femna, që e gruja. Nuk po dojmë ta tjertë me na mojt se po tutën, këshina na të rëzik shumë e nejt. Po menojnë që mos jena infektuar, unë i thash, na kena fmi, për çto po dolmi. Oh, bro. What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. Ah, po You're a don. dumb, careless kid. Okej, çava pak. Po don ti shkoj apo se kuptoj. Oh, que kinezi. Don't care. O shke kurva, sha u bon. You have something in common. Mot. God damn it, Lily. You have to control this. S'po folis. Carly and Glenn just ran out there.
I don't Unë e give a pithama, o që jo liderja, Real kjo war komandantja këtë. She's the leader here, but it looks like she's losing control of her people. If you were in my shoes, you'd be the... Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. We have to end this now. Spufuli njerë, ma mirë Over me my shuj. dead body. We'll dig one hole. No! Po, I'm fort. cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it? We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in, and we all end up... Tash pe kuptoj se po du të me bë pauzë, shqipet e mia. Shqipet e mia, a din që ju gjyt këti idealit që i zëmbi. E këta po menojnë që u po qështu gjak, po menojnë që është infektu që ideali vogël. Sa shere në të e bo që ideali vogël si aton që e mëtën, bro, what? Shut up! We gotta throw him out, or smash his head in. Kenny, stop him! Lee, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle But this. your heart, Dad. You need to calm down. We'll O get nuk po this di kid shame out po of here. spufoli, se With or kanë without you, opsione. I'm protecting my kid with my life. Everyone chill the fuck out! Nobody is doing Bro, shumë e anything. mirë që kjo Shut vojza up, tjetër. Lily. And you, shut the fuck up. They U- will u- find us, and they u will get kurvan. in here, and none of this Sun po will ta bëj ti fucking kup si ka matter. ke burr. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. Bro, He's po not thot bitten. ideali i vogël Please është stop është this. infektuar, It's u upsetting him. hangër. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. Oh, pitha, a din çfarë pitha me shqipet e It's a mia? big deal. Se ky Do you? se ky shqipet e mia po fol shumë edhe pitha më po du mja bani pyetje unë mi thon a ke fëmijë ti? You're not fucking acting like it. What if this was your daughter? Never would have happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? Bro, She's United po States Air zemër të Force. keqe. Fuck you and her. I'm gonna kill him, Cat. Just worry about Duck. Lee, Yeah? there's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, No, I'm po not dën the kjo bad me guy shkruan here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Bro, Watch. po She kapën e won't. lafe, veç kur And if ta she hanaj grës does, me kush. Veç këshëri shqipet e First thing mia. he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. She'll Ja, turn ka dalë. fast. Unë pi them Then është thjesht një djall. It's a little Se po boy. bën kështu. I think we can handle him. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna A happen. mos ka faja s'ki burri And we're shqipet tossing se him out now! më po më infektu e hojnë aket. I'm sorry, Kenny. He's right. This is No, about survival. gabova. Lee? This is my boy, Lee. My boy. We can't. No, he's not bitten. Look, he's clean. Not a scratch. Not a goddamn scratch. What do you think about that? It's Larry. And I'm fucking sorry. good. Bro, gabova. Look, we're fish in a barrel here. With all the commotion, we could be under siege any minute. And we better start fortifying this place. I'll work on getting that window barricaded. Good. Dad, sit down. I'm fine, Lily. Ah, bo be Dad, pas ka please. që kja? Ah, okej. Do me thonë kjo... Bro, kush bërtiti? Bro, do me thonë që kjo vojza tjetër që e gërsoj kjo me neve, që i thejshone me i kurv, më fa një shqipet e mija, u bon tash e mirë, do me thonë, okay, leze thjesht një fëmi, se u tut edhe kja. Aha, okej. Bro, zombie! Bro! Një Oh shit, urzu. Bro, urzu ki djali, jo! Shko të vojtë. Get away from her, you son of a bitch! Bro, nuk më zbë takoj në unë. Oh, e myti. Se këto më në gjitë, këto më hongër. Bro, sa i keq. E myti kjo Okay. vojtë, sa pet në pështoj. Bro, sa e Great, mirë. thanks. Guys? Bro, ku shot që ky djall pas ka shumë njerëz këto.
Bro, shoh tot ka ky vajza. Ç'është që të ka kri? Më shëligoj, no trollan. Is that the military? I don't know. Thank God for whatever it is. We almost died because of this bitch and the Richie Triggerfinger. That was stupid. That was... Dad! Ua kopi zemra. Solëm zemër pësoj. Që ka umre? I did try to get him to calm down. Can it, asshole? It's his heart. My pills. Na, ka kopi Nitroglycerin pësoj pills? zemër. Yes, we're out. We've been trying to get into the pharmacy since we got here. Na, po të lëson Please try to kesh get dhe in shkja be bro. Behind the counter where the pills are. What are we looking for? We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get Na comfy doni and look for anything lauqe. useful. Oh bro, We could po be in dush here ka a i while. lauqe për këtë I'm starting to think plaukin. this drugstore isn't a permanent Ah, solution. bro. You're right. This ain't exactly Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Bro, po do të me shku dikon tjetër. You know Pi your tham, way a e një around? mirë Local? qytetin, po desh... Born and raised. If you go, Po desh ka shqipët e mija me lyp i lauqe për qatë burrin. Na i boni që e qika. Baba e I'm gonna do that. qika Here's se a burrit. walkie-talkie if you get in a tight spot. Hopefully, you won't need it. I thashun e një mirë Clementine's got the qytetin. other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Keep a good eye on him. These boys will work on getting you your medicine. That's right. Okej, You, tash po you keep që an na eye on fanja that na front adaptu door. pak. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay, Carly. Okay, You'll shift in Carly, with Doug when he Carly. needs it. For now, get some rest. You're a good shot, and I'd like to keep it that way. Okej, got unë it, pi boss. tham shqipët e mija. Now get him those Po shoh pak, pills. o bro, sa nervoz që kurva. Nejse, fani që pi tham kurv, bro, shumë e keqe. A në të një helikopter që kalaj? Looks like Okay. nobody got a chance Po to këshyr me donate na i anything sen. before this all went down. Okej, na shqipët e mija veç që na të këshyr sene që to. Central High Tech State. Paper's a week old. Feels like years. Bro, veç që na të këshyr, okej, ta ves këtë qikën e i sen. You're a pretty good shot. Ti bone një You gjytë don't jetë fuck with a mirë, reporter, pi tham. especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Okej, Bro, ama shumë e mirë kjo vajza. Okej, pi tham, shaj të punu. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. Okej, ka diçka si një radio shqipët e mija. Ah, bro, më ropa heri këtë të unë diçka. Okej. Nothing. Okej, pelojna këto, shqipët e mija s'kon shana do të na i na të lyp. Couldn't I figure it lau- out, huh? I lauqe për këtë burën, okej. Na i na të lyp i lauqe për këtë burën, okej, na po këshumi diçka që të. Bro, pasha zotin i loj, shumë e mirë. Ja vlen në Shqipe me kry lojën. Pasha zotin ja vlen me kry Nothing, lojën. luckily. Wanna step outside, have a Bro, look që around? djallë hys për folke. I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Okej. Okej, po du me fol... pi tham, ama ta këshyri... Të këshyri na i sena, na i mësko na i zëmre, na i sen. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary noises. Agreed. Jesus. Bro, kena doli jashtë që sa zombi. Ju i na hekra. Oh. Think I'm gonna be sick. Bro, vi ka era, po thot ky djali. Eat.
far as I can tell, that's all they care about. And if one gets you, they eat you. And whatever's left comes back as one of them. How the fuck? I think it might be more than a couple days before all this gets sorted out. Yeah, I think so too. We better keep it down out of here. Oh, po thot na ma mirë është më ullë për mes me na po. Okej. Po thot di ka me shkurt. O bro, kjo loja është me zgjedhje problemi është. Okej, po foli mas par me djallin. Pi tham, a kina ide qysh me shku? Any idea where the pharmacy keys might be? We searched high and low inside before you guys got here. They weren't on the old couple we took out of the office. O probleme shku te që i veni ku i na të thona mja mori laqet. If the keys aren't in the drugstore, think they could be out here? We now live in a world where getting up and walking away is an actual possibility, so... Right. Bro, ka me shku. O shqipet e mija, unë e kisha thonë, vëq pa ndreqe, të zombit, bro, problema me shku. Bro, atë sa problema është me shku, shit. Po kisha thonë shqipet e mija, a përshini drejt që atë me shku. Man, that's a hasty fortification job over there. Yeah, it didn't work. S'punon, po thot. Okej, It's a combination lock. Pëkshyrmi. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Okej. I can't reach that brick. Nuk puj me marrë qatë senin, okej. Did you guys try to get in there and get weapons? I did, but it was too risky. And then a bunch of guys showed up and they tried. And what happened? Okej. I think they're most of who you see wandering around out there. O, po thot të që i veni drejt shqipët e mija ku është e i romullaki me prek. I thashone, a keni shku me, a ka që t'jarë me ku për mëneri, si është adini kësim duke një si poligon që thirët. A keni shku që i thash, ma bo një kidjali pu, ama aty është ta shumë probleme hinë se ka shumë zombi. Okej. Too bad we don't have a way to come out here and watch the news. Would be nice to know what's going on elsewhere. Atlanta's in rough shape. Okej, te që e shqitorje provoj me shku, po nuk po ban. Bro, sha me ban. Look at the one trapped over there. Oh! Better him than us, huh? Me la gjeri, u pas ka po... Oh, shit. What? Do you know that guy? Oh, Pegnone! Kind of, he has a familiar face. Dokot është ftyre njofshme. Could be anybody, you know? They start rotting and get all chewed up and... Shut up, dog. Look at the uniform, though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. It would take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Bro, nuk po djes vet ka me shku. I shkon mirë më këthuj. I can't reach that brick. Më këthuj, shkon mirë. Okej, pi tham... Let's head back inside. Okay. I thash, ma mirë më këthy më rana, s'kena sha me bon këtë na pak, do të më konë ma shumë, për me shku, okej. Okej, nuk për mbyllim hala, po provoj me shqipët e mija, po, okej. Okej. We can't let anything happen to Ducky. I know, hun. Okej, kjo gruja po thot, nuk do të me lan, do të me lan djallin kur gjëm i ndodhë, do me thonë. Jo, se kesh këtë më dokët. Okej. Ky pikëshyr këto, po këto s'na avyn. We just need to get back Po to foli me këtë djallin e vogët. Don't even come over here. Kenny? No, Cat. This son of a bitch would have let that man feed our son to the wolves. Stop that, Kenny. We were all frightened. Po më shanë Even I muti. thought that maybe we were going to lose our boy. I'm sorry, po... Katja. What if he... It's okay, Lee.
From here on out, Lee, I need to know that you're on my side. Yeah, I am, of course. Good. Thank you. Okej, se atë shqipet e mia që në që i thash ky burri mirë e ka nuk do të më kondjali këto. E që gabova unë shqipet e mia tani ky s'po më do ky burri. Tash i thash, nëse me neve thuj po ja me juve dhe mos na ndramo. Pi tham tash qysha ky far duki o bro faremni kish valloj ja kishin lënë me i. Kisha me në what? Bro, okay. Duke, come sta? Kse, qështë është Duke i dishta me We're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Bro, që më ke Clementana? Menoj që është mirë, besoj që është mirë. She's a tough one right there. She's just surviving on her own? That's right. Not just any little girl can do that. Po thot, interesant që ka mujt me bon, që ka mujt me mbjetu kjo voglushe, që ka pas ka dik familja, okay. Are you guys all right? We're just fine, considering. A jini mirë How jo, about you, janë. Duck? Okay. We've all been through a lot. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? Pi tham ku është familja jote. I thash garant është për jashtë. I don't know. Well, wouldn't they be at their house or somewhere like that? Cat, it's not our business. Nuk është biznesi, nuk është puna jonë. Passed some houses on the way Me in. vejt, okay. Things are pretty bad here. Well, you just don't know. Lee, you got a second? Sure. A kini sekond bashkë të folmi diçka? Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. It happens. I guess. But I can't stop seeing him in my head. Yeah. That's right. Bro, t'jollim ka i djali i vogël. We could have saved him together. You didn't have a choice. Ajo ai You djali think i you atë do when you farfermerit look që back na pruni. But in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. Bro, what? Try to let it go. Okay, se s'po ban me fol nërsy këti djalit vogël se po tutë to bro. Imagjinat zambi ju afro ati, okay. Oh, nuk po kena shë me ban, okay, kjo... Oh, kena marrë diçka, nuk e di qa ke. Nuk e di, hajde folme me këtë vojzën se s'ka ka... Okay, po folme njëherë. I'm not sure I got your name. It's Lee. Lily. My dad's Larry. Nuk po ma I dënem was një just tani doing më what I had mësoj. to earlier. Everyone was. Now his heart's acting up again and I'm powerless to do anything. And you should know, I didn't think he was in the right. You didn't say anything, and Duck could have been bitten. Sure, I guess. Okay, pi vja kësaj vojzës keq që u silë më herët keq me neve, mos pat faja s'kjo se shme thau na kina orin si interesant, bro, janë konto dega, plau kjo nërvëzu, dhe i rasi sëlmi zemrës që sot të mojtë, okej. Jo bashkë sëlmi zemrës, po i rasi qelë që që thojnë, okej. Pi tham, aji e këtuhit, aji qytetit që porina natash. You're from here? I work at Warner Robins, the Air Force Base. Yeah, I know it. Pilot? Nah, just mechanical admin stuff. I deal with a bunch of shitheads and bureaucrats all No, day. mekanik, Sometimes a plane, bre, if I'm lucky. mekanik. You? I work up at UTA. Okej, pas ka punu si mekanik, okej. Tash me veti... Qka po menam ki që ndodhe që kjo, për shka? Okej. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them.
I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. Okej. Kjo I thashën isha po menon tash me bon. Shosha me menu ata njerëzit e çmendur po I hoj njerëzit jashtë edhe na po ngel mjafet këtë. Si Sinburg, okej. Unë I thash na do të më bu bashkë për me luftu ata, okej. Unë I tham, a u kona I kush këtu para se me ordna? No, a u kona I kush këtu para se me ordhi jo, te kjo barnatoria ose farmaci, këtë farmaci. Was anyone here when you guys got here? No, this place was pretty wrecked. We pulled a couple of bodies out of the office. Are you okay? Yeah, I'm fine. Did you know anybody here? Yeah, the owners, we were close. I'm sorry. We found an older couple in the office. Dad hauled them out in case they weren't Ah, really po dead. ky djalli pas ka një li, I pas ka njoft do njerëz këto që kanë punu. What's wrong with him? He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ke pas ka një smuj. He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. It's just that Bro, se kecki plaki. Okej. Tash Unë pi tham shqipet e mia është na është të thot çka thot, ama po shit ky plak është një burr I mirë, okay. Never mind. I'm sure he's a good guy. He is. He just has his issues. Ja, është veç I smut, kë Where's her normal mom? ka smujnë e vet. Kush në nana I vet? Oh, you guys aren't together. Oh, no, I'm not her dad. I found Nuk her jam in a baba I house when saj. getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Bro, Savannah. sa gjëna, pasha zotën kjo lojë është pak e dhimbshme. Well, she's lucky to have you. I'm gonna get back to him. Sounds good. Okej, që të senin po ta mja dhon kësoj vojzës. It's not much, but here. You sure? Yeah, you're under quite a bit of stress. Thanks. That's, really sweet. Don't mention it. Okej, ja dhash do I laçi që I pash aty, e ja bana une, nuk janë shumë po merë, ja din se s'janë të mvytë mu, s'kam problem. Çponin zombit be anebe, bro. Të në vëllit ponin, po ma shumë këtë. Okej. Jeta këtu. Kena dal, tash kështë kërna do një zombi. O bro, qish po tutët kjo vajza? I can't think about them in here. Bro, ky li, pi kujton do sene se këto u paska kon, të kjo farmacia, okej. The store leads to the back alley. Okej, po thot po do me dola ne, okej. O, kena shumë, po para se me shku këto, pe vetëm këtë vajzën, a kona I sen. Everyone out there seem all right to you? Yeah. Well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. And there was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, Bro, I did. o t'ju... Can you do that Urin, kjo për me more? bon. Well, I'm not gonna go looking for him. And I'm gonna try. good. Okej, po thot, I thashën e ma herët, apo sillen këtë mirë me ty në këtë vajzën, ja boni, këtë mirë, po veç ai buri smut nuk po sillet me mu. Bro, what?
What the fuck? Në të që të zonë malshëj bateria në dëgjujës, veç pak shqipet të mija t'indraj. Se bro, malshun bateria në dëgjujësit, bro, what the fuck? Okay. Have you heard from Glenn? Not in a little while. Okay, full me Glenin. Po tham, okay. I'm gonna keep looking around. Unë veç po këshyri në i sen këne, rrej këto. Okay. Ta provej që ta unë ta heki. Që ndodhi? Okay. Pelqojmë. What's that? Qka është kjo? This was my dad's cane. He'd zip around here on it from time to time. Okay, do me thonë kena bo shqipet e mija një orë, na? I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Babi e ma pa dhonë këto, po thot kjo vajza. Bro, sa gjina... Okay, na po këshumi dishka? Mina me qilë këtë derve që kur ti gjejmë qelësët, okay. I ought to clear a path to opening that door. Okay, po këshuri në i sanën e këto? Can I help? A moj me të një ndimuone? Sure. Po. Here we go. Watch your fingers and the floors. Që po kalon? Yeah, it's not that heavy. Nuk e era unë po thot, okay. It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Do you have kids? A ki fmite? You don't have a family? A hec s'kia? Qa kan... Oh bro, që me vetë, unë po menaj. Ok, pi tham, veç e hej kom që të farë si tavoline. Ose pi tham, s'po folmi për qëto, a bëna i sport, a luna i se, që me thonë, a bëna i sport? Let's not talk about that. Do you play sports? I play soccer, but I don't really like it. Kum lujt futbol, ama nuk po m'pëlqen mo, okej? Bro, ka lujt futbol kjo vajza. Why don't you want to talk about your family? Pse s'po do me fol për familjen tane? Bro, nuk pedisha mi thonë. Këto për qëtë një opcion, të e pora shqipte mija, sepse janë dvdekur. Okej, bro. Pi tha, bro, nuk pedi. Nuk po du me folë se janë shumë të komplikum gjaunat, okej. I hope not, it's just complicated, that's all. Okej, mami, se mi thonë janë të vdekur, kjo që me thonë mërzitet. Yeah, of course. Okej. Look, my family's gone. Ama për e me, bro, kjo burë me këtë vajzën po do kon si bob e qik. I'm not a bad guy, okay? Nuk jam një njëri keq. Veç ka ndodhë do gjona jashtë normaleve. My parents don't talk to me when I get in trouble. I can relate. Po thot, sëm po foli, po thot kjo vajza, kër e pa të po një shërë, nuk më kanë folë prendrit një kohë. Okej. Vrojt I gisht, no. Are you okay? I hurt my finger. Is it bleeding? A little. I'll find you a bandage. Tja disa, që me thonë, disa mjekime, okej, të këshyri në I sen. Okej, nuk ka kur gjon këto shit. The keys are on that zombie out on the street. Okej, do të me këshyri në I sen që të ako. Bro, jam të këshyri një foto këtë saj... që ku kona I doktore? A ke që ato që e mëtën?
Find anything? O, mi ka shtje, thot familjen. Bro, tash pe po Marok. Pove që shkyti shqipet e mija, këtë letrën, që kjo farmacia, ose që kjo barnatore, ku shesin i laoqe, që ka një laoqe, u kon familja jem, që kjo ndo prej tëve, që pas kanë bo një foto këtë bashk, e që gjallin që e kina po ma herë që u bo zëmbi, që kish pas zëmb druni, që ma boni a djali tjetër, që ma boni ape një, i thash, vish më do kësi si një i njëfshëm. Bro, do me thonë kjo ose më nuk me pas vlau që ta. Ose, për shembull, djallë mingjës më kona, ku ta di jone, bro, që shkyti tani letrën atë pjesën ko shtaj, bro, sa keq. It's a photo of the family who own this place. Might help us track down the keys to the office. Është I know who you are. E di kush je. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner. Oh shit, bro, që po lidhët se interesant. Gruja jem, ose eksi jem, ka tradhtu mu. E tani, ati që kesh te pjesa polën në burg, që mora ai ofiseri, ai polici, e pas ta myt atat personin që pas ka fit me gruën tem. Po ma ban kjo vajza e di storin tonë, ose historin tonë, që shka ndodh kjo. Oh shit, bro, sa pa lidhje. Ama këtë bro, është ofër dhe kjo vajza, kjo si qika jem. The fuck, shumë pa lidhja më onese. Her son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. Jam reporter si gazetare, Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Baba folje? No, I've been sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. Okay. Thanks. Don't worry bro. about it. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? Qka nëse, tha kjo vajza, qka nëse familja jem është në shpeun e nuk jam? Lee? Nuk besoj që shkojnë ata pa u konë ti. They want you to be safe. Ata kanë qef mu konë ti e I've sigurt. got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me until then, okay? I thash rre ofër meje. Bro, what the hell? Do me thënë gruja jam ka tradhtu, kurva. Hajde pra, s'ka pas fajo bro, s'ki burri, që me tradhtu, normal që e vraun personin. Okej, pja këshyri gishtin. Let's have a look at that finger. How? It hurt. Më dhajem po Let's see thot. if we can do something about it. You got a nice little cut on the underside here. That's where it hurts Po the thot edhe most. nuk e kia dhe shumë, po. For that, I think. Getting an infection might be a big deal now. What do you mean? Just might be tough to get a doctor for a little while. We need to keep you in tip-top shape. Do të me të qute një ven tjetër. Okay, well, it's not broken. Nuk është edhe shumë keq, okej. Na po këshyr mi halau që to. Okej, po këshyr mi të kja tjetra. Oh, që gjetëm bandage. Okej, o bro, ma mirë më këtu të vojza se po tutna me këshyr diçka po mbjena i sen kryja, nuk e di, ma mirë po këthejna të vojza. Let's have a look at that finger. O bro, po t'ja... How? It hurt. Let's see if we can do something about it.
Ti e kini një bro, më nështë mja li edhe më doko, tako I lauq. Everyone out there seem all right to you? Yeah, well, maybe not the sick guy. Okej, pyetjet më herët, veç që I burre nuk po sillet mirë me mua. Okej. Be bro, ka dy herë po pritej edhe më ja përkthej. Çfarë fjalë të njëjta. I'm not gonna go looking for them. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. Okej, po dal piktuit. Okay. O bro, po, bane ma shpejt. Be bro. Po kështu që të nalt. Kept the remote for that thing in here someplace. Po thot s'po mëj me hek këto. First aid kit. Okej, të marrë një sen piktuit. Luckily, there's nothing I need in here. S'ka mo sen që më vyn. My parents came in here hoping to survive. Do me thonë familja këti, bro. Trying to be a hero, maybe. Do me thonë, të kja farmacia, pas ka ndodhë shka, bro. Bro, far story, interesant. Story më të interesant. Lee, my finger still hurts. Right. There's a first aid kit in here. Po thot kjo vajza, gishti halo të mëdhim, mos shka. It's the remote to my dad's TV. Është telekomanda e televizorit babit tem. Okej. The keys are on that zombie up. Bro, what? Po di sha e bon ma shumë. Bro, po ka bandage sat. How are we doing over there? Okay, it still hurts. Ato mëllim të halo, bro, what? Let's have a look at that finger. How? It hurt. Let's see if we can do something about it. Okej, po më mja avon këto, bandage-in, okej, se s'di ta marrë të qa me bon. Ajde? Okej, ja kena ndreq gishtin, okej. Ja kena mjeku, for ndreqmi, se jam mekanik I gishtave. Okej. Okej, na po domi piktuit. Wanna head back into the drugstore with me? Okay. Bro, what? You're not bad, right? Ti nuk je I ke? Bro, a ti pse po fol? Se që e kom yt gruan tem, ja boni ti si I keq. He was one of the things trying to eat you? Është komplikuar. Sometimes things happen or you do things and you can't explain them. Let's head back to the others. Në di shkojnë të tjertë. Okej. Bro, what? Okej, nuk e di ti tërsen shka me ba. Okej, do me thëmë kjo vajza. Nuk është e presht. Bro, këtë venin kjo pe nje, kjo lit, kjo burri. Po marrë me në I sen. Unë kisha thonë që të me përfundu dhe pak vita në një disa të bot një orë. This is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at that motor inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay?
I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the motor inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Okay. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Okay. Okay, shqipet e mia. Shqipet e mia. Te që me thonë, kë burri, tash që fula me këtë tokin vokin, tash që fula shqipet e mia, tha një, që me thonë, si afër mi ti, si më duket gjëgjoj vetë, që i kish dik familja kësaj vajzës të vogël, ja boni ku e ka familjen kjo, se kom ngec dikon keq, që di kjo vajzë që ka shku të e shpia e vogël, që e kom gjejtën e tani. Po, ja, i tha kjo burri li, tash kina me orë me të pështu, se ishi vram dikon. Ose një incident, më duket nuk i kishin kafshu zombit, se ishi infektum, ama kish me dikon, edhe i thash, na kina me orë, edhe tha, kjo gruja edhe në po vi bashkë me këtë burri, me këtë thonë që, me këto me mustejq që e patë djallë, okej. Na tash, qipët e mia, po du me përfundu qëto video, se ka dojë shumë e gotë, ama ekstrem e gotë. Kur video, nuk më bo për mini eurë. Ok, shqipët e mia, inshallah i marrë që kjo video viewsa, të me thonë, edhe shimin shqipët e mia video të tjera, ju dua shumë, like, subscribe, comment, shimin pjesën e tretë, bye bye.